I do believe yuko nuguma mu gakiza, nuguma mu Mana, nuguma kuyubaha, nuguma kuyumvira, there is something big that God is keeping for you. Just do not be afraid. Kandi ntuve mu ijambo habe na gatoya. Ryasezerano Imana yaguhaye, whatever that uko byagenda uko ariko kose izarisohoza. Kuko Imana yacu ntabwo ibeshya. You know? Ntabwo ijya yivuguruza. Ntabwo ari Imana ibwirwa cyangwa igirwa inama z'ibyo gukora. No way. Icyo yapanze from day one to day last. Izi intambwe zawe zo kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba. He is a God of faith. Ni Imana yo kwizerwa. Hallelujah. Ni Imana yo kwizerwa. I don't speak this from my experience. Nagiye mbona Imana ikora ihindura ubuzima bwanjye, inkorera ibitangaza bitangaje. Even to the last minute Imana igibasha gukora. Niki cyatuma tudashima? Uyu munsi wa none turabana, turiho turakura n'ibyo. Ariko iyo tubona abantu baduha umurongo muzima, turavuga ngo natwe dufite icyerekezo.